Nyuma yo gufata Shabunda murumva bari bwerekeze hehe rero? Nyuma yuko bano barwanyi ba M23 bamaze gufata Shabunda, tugiye kubabwira ko bagiye kwerekeza he. Ugiye kubana nanjye muri amakuru, ugiye kumenya operation zikomeye cyane, nubwo bambujije kujya mvuga amabanga y'intare za Sarambwe, ariko ndaje mbadondosheho amwe ku makuru akomeye cyane. Nyuma yuko M23 yigaruriye Nzibira, ikigarurira agace kitwa Kanialo, ikigarurira ndetse n'akandi kitwa Muzinzi, nkaho bidahagije batanigarurira Shabunda, byose tugiye kubirebera hamwe. Ibi bintu byamaze kuba bivugisha leta ya Kinshasa ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi bintu byababaje igisirikare cy'u Burundi FDNB ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu byatumye abamercenaires biyahura kuri uyu mutwe wa M23, byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Shabunda nimwe muri teritwari zikomeye cyane zibarizwamo amabuye y'agaciro yo ku rwego rwo hejuru cyane. Iyi nimwe muri teritwari yacukurwagamo amazahabu menshi cyane. Tugiye kubirebera hamwe. Ese nanone bano barwanyi ba M23 babongeye gufata abazungu kunda, ibyo byose ugiye kugenda ubyumva. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru bakomeje kugenda babashyiraho ibirego ngo byihutishwe, bakunde babakure mu rugamba mu buryo bwihuse cyane. Tugiye kubirebera hamwe byose. Igisirikare cy'u Burundi FDNB mu kwigamba ibitero bikomeye cyane, ndetse n'abasirikare bageze ngo kuri babiri ngo bama 23 ngo baba barashe mu nzira Prende Ruzizi, bakabaca n'amaboko ngo bakagenda baberekana. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe nyuma yuko babonye ngo wari ufite akenda kameze nk'akariho idarapo ry'u Rwanda, bakamwica bakanamucamaka akaboko n'akaringa boko kwiwe, ngo nibinakunda baraguteka mu isombe. Aba bakongomani nyaboneka namaze kubona yuko nyamara usibye n'umutima w'ubwicanyi gusa, usibye n'ibindi byose, aba bisa nkaho ubwicanyi baburemanywe ari ibintu bye bavukanye, kuko kwica umuntu warangiza ukaramushinyagurira yapfuye, ibyo nabyo ni ibibazo bikomeye cyane. Tugiye kubirebera hamwe byose, ibikomeje kugenda biranga bano basirikare ba Wazalendo, ndetse bano ba Maimai, ndetse bano b'intera hamwe, byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Wenda intera hamwe ntawazirenganya kuko kwica ni ibintu byazo, ni ibintu bamenyereye cyane rwose, ariko se nk'aba Wazalendo bo barazira iki ko binje mu rugamba vuba ahangaha? Ubu ngubu ntibaba bagiye kwishyiraho ibirego batazigera bacika igihe kirekire nyaboneka. Byose rero giye kugenda ubyumva muri amakuru namaze kuba nkutegurira. Turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2025. Tugarutse mu makuru yacu ya mbere yo muri iki gitondo cyo kuri itariki n'undi ya 11, aho rero tugiye kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'umutwe witwara gisirikare wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, aho rero kuri ubu bagabye ibitero bigiye bitandukanye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, bakanabasha kwigarura uduce tumwe na tumwe n'ubundi ari natwo tugiye kugenda atwigarukaho. Nitwa Pacifique, tubane neza cyane muri aya makuru. Reba aho hasi handitse subscribe kugira ngo utajye ucikwa n'ibiganiro n'amakuru tugiye kujya tukugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere twinjire muri amakuru akomeye cyane. Nibitero karundura byongeye kugabwa kuri no mutwe wa M23 AFC M23. Ibitero byabayeho nanone muri ino nzira ya Kavumu, aho rero bari kuzamuka Wazalendo berekeza neza bava hitwa Katana berekeza no muri Kavumu. Ibi bitero bikaba biramutse muri amasaha ya mu gitondo hano Kavumu neza ku kibuga cy'indege. Hari kuvugwa yuko hari kuvugirayo amasasu nyaboneka. N'abarwanyi rero barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi nkeya zahunganye nabo mu gihe higarurirwaga zino axe. Bano Wazalendo ndetse n'abasirikare bagahungira mu mashyamba, aho kuri ubu bari babayeho kubw'umwuka, nubwo bikekwa ko hari ababagaburiraga cyangwa se babashyiraga ibyo kurya mu ibanga rikomeye cyane, bigakekwa ko ari abaturage batuye muri zira axe bari barabahishiriye baranze kuvuga yuko bahari. Byose rero nyaboneka bikomeje kugenda bigaragaza ko uno mutwe wa AFC M23 ugifite urugendo rukomeye cyane, by'umwihariko kubijyanye no kuba bahangana n'ikwarison n'undi bari kugenda bahangana Wazalendo, FDLR, FDNB ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye n'ubundi ibahanganye. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biba byamaze kuba bihindura isura. Gusa uyu munsi tariki ya 11 muri amasaha mu gitondo ibitero nibyo birabaye, ariko noneho bino bitero
ntago ari by'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, ahubwo ni umutwe wa M23 wagerageje ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga kubigaba kuri no mutwe wa M23, ariko ntibyabakundira nyaboneka, baza gukubitwa ruhenu ku bwishi, barahunga barakinagira, baza rero kwisanga ahantu habi cyane ubwo bagwaga mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho rero bayisanze bari hano neza neza muri no shyamba rya Kahuzi-Biega, bakata bacakira rwa Mikono. So ndagira ngo twihute cyane tubanze twigarukire ku duce twabaye tombe ku masaha ya nimugoroba ku munsi w'ejo tariki ya 10. Amakuru avuga ngo iki: umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 8 mu masaha y'igicamunsi hafi n'amasaha y'umugoroba, ariko mbere yaho gato bakaba bari babanje kugira uduce bigarurira. Ndaje mbabwire mbere yuko bafata Shabunda, birumvikana hari inzira bagiye banyuramo, kandi izo nzira kugira ngo bafate Shabunda byari nk'itegeko kuba izo nzira zamaze kuba zikatingwa cyangwa se zafashwe n'izi nyeshyamba za M23. Nibyo koko, niko kuri, niko byagenze. Umutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa M23 wigaruriye uduce tugeze muri tune uyu munsi: Kaniola, ndetse n'akandi gace kitwa Muzinzi, kuzamuka kugera neza neza na hano bita Zanzibira, tukabona kuza kwinjira hano muri Shabunda teritwari nyirizina, aho bana barwanyi ba M23 bamaze kuba bayigarurira. Amakuru avuga ngo iki: avuga yuko ejo ku saa 4 zageze agace kitwa Kaniola kamase kwa gafatwa na bano barwanyi ba M23. nkaho bidahagije barazamuka bateberekeza mu kandi gace kitwa Muzinzi. Aka gace nako bakaba bahise bakagira tombe mu minota mike cyane nk'iyo guhumbya, bitararangira bakiri gukubitira hareba inzega ikitwa FRDC ndetse na Wazalendo. Barazamuka berekeza naho bita Nzibira bakiyifata igikubagwaho nta masaha ageze kuri anegeza caho nahise nakira izindi update saa 10:57 zo ku munsi w'ejo ku masaha mugoroba. Ngira ngo abo twabanye nahise nyabagezaho yo breaking news, ni butana yumvise ugenda ukanda yari handitse playlist mu gihe wagiye ku mavideo yanjye. Iyo video uraza kwisangaho ari ya mbere, ubundi uyumve neza cyane ize kuba irangira, wumva ukuntu uru rugamba rwari rwagenze. Bikiba M23 yari iri hafi aho ngaho, yamenye yuko tuno duce twose twigaruriwe, nta kindi kintu bakoze rero usibye kugira gute kwita bongera kitwa ingabo zo kugira ngo bahite barinda umutekano. Hanyuma ibyo FRDC Wazalendo bibwiraga biza kurangira bibaye nk'inzozi kuri bo, kuko ntago byigeze bikunda, kubera yuko bano barwanyi ba M23 baravuga ngo bamenye ubwenge hakiri kare. Hanyuma utu duce twigaruriwe ariko bigoranye n'izi nyeshyamba za M23. Utu duce rero twafashwe ngo twari uduce tw'ingenzi cyane, by'umwihariko ku ruhare n'ubundi mu bijyanye no gukomeza kugura intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bigurwa na leta ya Kinshasa, ngari bikoherezwa muri zira axe. Urumva zazaga na rokobuteri zikaza hano ku kibuga cy'indege cya Nzibira, hanyuma zikaba ariho zigwa zigatanga ubufasha kuri za Wazalendo ndetse na FRDC kugira ngo babone ibikoresho n'ibyo kurya. Ariko noneho kuri ishuro ngo bari kugiyerekeza ahantu habi, yaba drone itazajya inagwa, yaba rokobuteri itazajya igerayo. Bigaragaza neza yuko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi ba M23 bakaba bari kugenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba hari icyo babasha kurokora, ariko bamaze kuba barokora byinshi kugeza amagingo ngaya, nta kirangirika mu bice byose M23 yagize gute ayigaruriye. Hanyuma Nzibira haka gace gaherereyemo kino kibuga cy'indege cya Nzibira, n'ubundi angana none habaye ikitwa imirwano ambuscade yikomeye cyane, habayeho akaduruvayo cyangwa gisa n'imyigaragambyo nyuma yuko ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'umwe mu bayobozi ba AFC/M23 ngiye kugaruka mu kanya gatoya, ari ryo ryanatitije leta Kinshasa, bakahita batangira kumva ko ibintu bitazashoboka. Ari nuko bakiri muri ayo ngayo bahise babona uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi nabo batangiye gutana mu mitwe, biravuga ati none se turafata irya hehe
ko byamaze kuba biducanga. Ibi rero bigaragaza yuko bano barwanyi bama 23 nabo nta mikino bafite, kandi nanone bikerekana neza ko bano barwanyi ba AFC M23 burya baba bajya bakora operation baziteguye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Shabunda rero yamaze kuri ubu ijya mu mutwe cyangwa se ifatwa n'uyu mutwe wa 23. Ahangaha rero bikaba byakomeje kugenda bihinduka ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma andi makuru yihutirwa, breaking news neza ahangaha mu muhanda Ruzizi ndetse na Uvira ibintu byacitse byadogereye. Ndababwira ukuri, amakuru akomeye cyane aturuka imbere ku mirongo y'urugamba avuga ngo iki. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga ko bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa batajya babasha kwihangana ndetse no kwihanganira ibiba biri kuba, hanyuma bakagabwaho ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga bakabigabwaho, bigatuma uyu mutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa 23 ba wagiye gutya, nubwo ugenda ukihuza n'igisirikare cya FRDC. Ariko ndababwiza ukuri nyaboneka ibintu ntago byoroshye habe na gatoya, bikomeje kugenda bigira gute bigorana, by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba rukomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariyo abantu basaziyeyo moshere. Hanyuma rero amakuru ari kungeraho breaking news neza ahangaha urenze Kiriba ukamanuka ukikoza neza hafi na za Uvira, aho hose nyaboneka M23 yagotagose ngo barashaka kuhafata ku buryo bwihuse, aho bano barwanyi ba 23 umutwe w'inyeshyamba nyine uri kugenda ukora iyo bwabaga ngo barebe niba bakigarura zimwe muri axe n'undi zijyanye n'urugamba ruba ruri kubera muri bino bice. Hanyuma rero amakuru avuga ngo iki nanone ko ari amakuru akomeye cyane kandi nanone y'urugamba ruhambaye cyane, y'ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga byagabwe kuri no mutwe wa 23. Amwe mu makuru ndi kukurura mpabwa n'intasi zanjye ziherere muri zira axe avuga ngo iki. Aravuga ko ibitero byabaye ku isaha ya saa 11 aho bari rero kugira gute kwitegura ngo babe bagira gute bakerekeza muri axe zigiye zitandukanye, ariko baza kuba batungurwa n'igitero karabutaka n'ubundi cyabagabweho. So ngira ngo rero ibyo biri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihinduka ibindi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru nanone ntarenze ingoye cyangwa se ngo ngende ntayabwiye, nuko kuri ubu noneho hashyizweho niba nabyita gahenge, niba ari iki hagati aho gusa byemejwe. Ubwo rero dutegereje kuza kureba imyanzuro ni yihe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se habura iki kugira ngo imirwano ibe yahagarara. Hanyuma ndagira ngo nanone umenye aya makuru. Idoha muri Katari uyu munsi turi ku itariki ya 11, ariko ku munsi w'ejo tariki ya 10 nibwo ibiganiro byasozwaga hagati y'u Rwanda, hagati ya timu y'u Rwanda ndetse na timu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'umutekano n'ubundi bikomeje kugenda biba bike hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero amakuru avuga ngo iki nanone y'ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga byongeye kubaho muri zino axe cyangwa se muri zino ene wongeye kubabwira zigize teritwari ya Rucuru. Hanyuma hano muri Rucuro naho haravugwamo imirwano ikomeye cyane, harivugwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye biba byagiye bikorwa na zino nyeshyamba za 23. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza yuko haba uko byagenda uko ariko kose n'ubundi ntabwo ibintu biyagira gute byoroha habe n'akara gatoya, ariko kandi nyaboneka ndababwiza ukuri ko ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hanyuma nanone ndagira mbere ku yandi makuru akomeye cyane. Andi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'izi za Sarambwe nuko ku munsi w'ejo mu ijoro ryakeye nibwo yambwiraga titayari agiye kugira gute, agiye kuhagira ibintu runaka nyine yishyirira ku mirongo. Hanyuma baje rero kugira gute
gutungura ababirigi babarizwa muri zira axe n'ubundi za hano neza muri Warikare centre cyangwa se muri Warikare zone. Aho rero bagize gutya barababwira ati uko byagenda uko ariko kose ibintu bimwe na bimwe tugomba kubikura ku rwego rumwe tukabishyira ku rundi. So byo byose rero ngira ngo nibyumvikana neza cyane 5 ko bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi umutwe wa 23 rero ukabukomeje kugenda ukora akazi gakomeye cyane. Hanyuma amakuru yandi rero akavuga ngo iki, amakuru yandi niyongeye kugubwira neza uko biri kugenda bivugwa cyangwa se bikorwa. Amakuru aravuga ko territoire ya Warikare ari indiri kuri ubu ya FDLR, indiri Wazalendo ndetse n'indi mitwe igitandukanye. Bitewe n'iki? Bitewe nuko nyine hari impamvu runaka zishobora kubitera. So byose rero turi kugenda tubikurikiraniraho neza cyane. Gatanu kwigagenzi kako turaza kumenya ese koko ibi bitero byabayeho byaba ari ibya M23 cyangwa se byaba ari iby'aba mercenaires n'ubundi bashaka kwigira gute kwiyoberanya. Byose rero uraza kubyumva muri amakuru muri rusange namaze ko mbategurira. Hanyuma ndababwira kandi ko muri Nyiragongo operation n'ubundi zirakomeza z'amasuku by'umwariko kuri umutwe wa 23 bari kugenda babikora neza cyane. Gatanu kagenzi kako ngira ngo ni ibintu byumvikana. Hanyuma muri Rucuro naho haravugwamo imirwano ikomeye cyane. Yego niko bimeze. Reka mbashimire rero mukande kuri subscribe hano ni kuri Defense TV. Nitwa Pacifique. Bye bye.